Mama akwaba wafreme ajwa search name mesrel na wa subscribe to my channel. Me our notification bell no so for more news. Ebusia for countryman Zongo fireman and then they were fire. Or 2024 year be Ghana for obi ankoto abapa. Or ka bapa na trese abapa. One ka party A and I say party B. But uti any explanation or the maya na or trese Ghana for obi anto abapa. Countryman Zongo trese open reset and I say open upgrade. Countryman ono or trese open upgrade. Enya dia osa nechi. Ako nechi dabi. Echi sign part ya dia on Countryman Zongo beti mi assign. On fingu and Samson fanano konko fane de embaso ne anaso ochna. Enti no ochese obi anto abapa year 2024 ya ebe. Na ono no ose ontumi nto abema party a omo de policies eba nenso omo ntumi enchechiri. Se policy e dey be ye be ni si enna mecha na ya anoma 24-hour economy omo ntumi enchechiri. Ose ye be di wachi anajo ye be ko disco anajo tese hu ni ti hu ni kon Countryman Zongo 2024 ye nto abapa ye nti nsema ode etudwa. Omo make sure say omo beka policies ade omo betuma ye na ade a obetuma ye no so wo kan ye hu se wo betuma ye enye se wo kan asem keke enye obi o policies a wotumi chechiri mu wo policies also wotumi chechiri mu me di America dia ye fatu ema omanfo no ti ase emi hu ni obeya ma Ghana ye ku enim no wo betuma ya ma Ghana ntina me se me mu obi anto abafo ko se ni wi ase ikono it's going to be harder. What I say, if you are thinking about the but you need somebody economy no and economist. And I say somebody economy no or the system na say. Onim how ono so we are say kono nim ayede no obetimi ma Ghana for ide ehun ato wo mo. So tina enye kasa keke. In between reset and upgrade. Oh, reset and upgrade. I told you I'm not going back. So most definitely, it's upgrade. I said I'm not going back. We are not going back as a country. We have to move forward. So I make a choice. And yeah, and this in the MPP for no. They should come and debate. Also, we debate. Of course. From the USD. From the USD, no. Awesome, how much me bejino? Number me also bejino. No mutimi debate. Very professional. And not Trump one kuntokwa. Obama so one kuntokwa. It was professional. Utina upeso ye president. You don't just say me president. Say na me. Enti no one no. Day ni do 7th December. Yanko to abama. No. Me say ubetimi aye bibi pa. Ama wiase ne ko nanima make us move edin no. Ubetimi ma Ghana so eno ma koye. Enti eni kwa so obi dwane. Sa ene mebi etwa mu ena we kan say kire me obi ka kire me say that incompetent na ba obi ka kire mahama ene ne ha no bra ba fa ni ba fa na de ni kosi ye de man san kra na didi aya wo no mamea asumdwe nso aba na sa ba fafoyi ye titi nsem bebre last year ko bra ka a wo a oni bebre kasa edidi hu komo sa ban ne de o mka omuntua ene ade se de na sante ebo aka no ubeti esi school we bro we ni we ubeti eno ene ade a yen hihye ya esese yaku yanim no omutimi hwe ne yi se ka bi ne wo mu a omuntua na omutumi free ne ma na omusika na fe de ne value ni kwa eti value wakwaje besia no de akofa ne ma no na se me ba ba mu obi aponche na mawe na obi di gali obi afon de it's neither here nor there. Ade in the first place no kra mo se enye ade no nye eti avedi e den ye be mo obi aponchiawe I saw no also ko enye kosia Benjo mama say omuko dwom na say aponchin no mbeto say o join no mbeto na unimade until these issues are MPP focus on menya sikasemi oyini se almost start SHS so who menu a na nkwala no ye do toa jai
na bi mu wo fie sa aduane no wonya bi ma obadi bra me madam ba na say just from kwala we there omo sha say obadi di o me say madam batches ne there first 4 batches from 2017 to 2021 yeah boni sa madam bi ba o centrosis akwatia o say covid time ye do maduane broma ye sheda no ansuo hie ne de lime egunsu wadi kosua o say no wo fie kura no say aduane na omudi odi no centrosis no o no there I know there just say I say ahokire bae no and omo I go through sad but obi okọ free SHS from 2017 up to 2020 2021 busa kwala no say aduane anu odi oba fie kura no nya bidia ba kan no dodo na de omo appreciate because one man will fear said and come in yabini. He says, I quite a feel. Or my bedroom, mamma said, quite a feel. Gariano pa, eba area, Gariana, Chiqualana phone. It was Jibafano, Eddie Ama, and matrons, the headmasters. It was Mukoto, a ye, and Katia. No matter, bro, no matter, Munyamina, Sa Ponchina, who peps over to the Manqualana, no matter. So we join them once, no matter Manqualana. Muna moblana. O se cheddar so the pobebe ko. Cheddar so the po. Ada you be fufu am nante no matu am nana. O we o si akwaro osa. Akwai ada wo hwasra. Muna obu bisa muna moble. Mbale na muso ma hama paniza. Obu bisa muna moble se. Obi de po eba Ghana eba Kumasi. O se be fufu am. Ara obebo fufu am nante no mutu am nana. We fufu be na gom kunya ma kire wa hefa. Na metro ni bia provision stores wo vie no eno so ya ehuna na hye o hawo ho ayenka na nya wei ene ye de beka yesre so mu bonto ade obi aye ka na no de obeka se eye nyina sika ne ye de kofa kayi ye de akofa reabo ene ahodi mensi na Ghana why no de ni botom sika e bibida etima obi ade obi ade yakotale ho a yenkwa wawa eno de ade ntokwa beba o enu dia de ntokwa be na say me ye parliamentary candidate na me party dia de aba fine eni say me de bo ho ba me de akobo ho na say wo say o ma waya oba be waya etu onu so be twa mo be waya e tu trafo ni oba be tu o mo ho e tia na de ma abo be ba no etu fi say so am hai na ayi Maxwell ye de o mo ya bre wo mo na ayi abranche ye o ye MP parliamentary candidate lawyer Dako mfoni bo ho a na NDC for so omko wa ya so am for bepene yo eti you are I'm sure ya wo kwa kofimu wo ese du katia kan bi o ma penu so de wano ato so omko wa na nye omo de a can we go back 2016 Bas branding one with pictures and picture na bo ho na o ma penu jo mama ne picture mo 2016 ayi e-blocks Uba ko school hono na o ma pani jo mama picture boy blocks e no kire se na buy na ba obi ani one ma odi the bottom sika ye bibi o Ghana hada o eto je kufo emergency wodi ni sika na e and ye o se ye kana sem so aye bibi o Ghana aye ayi maame no akufo ado ayire on the okoji sika free Ghana for one fato eti maame no na yembo na baso save mother me go abrafo ma anyi 1 billion amba me se maame no na yembo na baso me yembo hwe na Ghana se sa na tie dia hwe no mampani bi anka se waye bibi because me to na ade ye we su to na ade ye nobody should claim credit mum ye nya isa na the issues that are on the floor. Hey, here free SHS no. To what extent can we uplift it? I see no. Nkwala ne bebe fie no ma phone. Gare nkwa anti no.